إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Alemlerin yoktan var kalıp bizlerini terbiyelep özünün şiksiz nimetlerinde, sıy-hürmetlerinde, kiyim rızıklarında yaşatışı Rabbimiz Allah Teala'ya barşa maqtav ve ulug'larimiz, barşa şükür ve rahmetlerimiz olsun. Şahadat getiremen, tilim bilen aytib, şuşa aytganime qalbim bilen inanaman. Allah Teala'dan başqa bizlerning amal ibadetlerimizga, o'qigan namozlarimizga, qilgan duolarimizga, bizlerning muhabbat, umidlarimizga, qo'rquvlarimizga Allah Teala'dan başqa loyiq hech bir zot yo'q. Bu birdan-bir haq ilahdir. Kimni Allah o'zining fazilati ham rahmati bilan to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, uning qalbini ochsa, u zotni bir kunda adashtira olmas. Ham kimni Allah o'zining g'adabligi bilan, bandaning qilgani, kasb etgani bilan to'g'ri yo'ldan mahrum etsa, haqiqat qarshida uning ko'zini suqir etsa, haqiqat qarshida uning qalbini g'ofil qilsa, o bandani bir kunda Allohdan boshqa to'g'ri yo'lga qaytara, to'g'ri yo'lga ko'ndira olmas. Alamlarga rahmat qilib chiqarilmish Alloh Taolaning elchisi sevimli payg'ambarimizga, qadrli ustozimizga Alloh Taolaning rahmati, salami va salovati bizlarning ezgu duolarimiz, salovat shariflarimiz har doim erishib tursin. Aziz qardoshlarım, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Har biringizga Allohning cheksiz salomlari, uning rahmatlari ham barakatlari bo'lsin. Allohning amri bilan u belgilagan kunda, u belgilagan o'rinda, u belgilagan ali hamatidan biz bu dunyoga kelamiz. U bergan, u indirgan rizqlar bilan rizqlanamiz. U yog'dirgan suvlarni ichamiz. U bergan ati-anilarimizning kichkina vaqtlarimizda pishoqlaridan kirib siyinamiz. U bergan zo'r ne'mat olarak ati-ani bo'luv ham Alloh Taolaning rahmati bilan bolalarimizni o'z pishoqlarimizga olib yorituv ne'mati bilan yashaymiz ham quvonamiz. Yoshgina u bergan ne'matlarga sho'ng'ib rohatdan unutib tashlayveramiz. Rizqlar boshlanib, suvlar ichilib, umrlar yashalib bitgach, uning boshina qaytib javob to'plasin, boshdan chiqaramiz. Adam bolasi sobiq halidan u yigit qiz bo'lib ilgari, ondan so'ng er o'rdasi, ondan so'ng xotin qiz bo'ladi. Umri yozilgan ulg'ayu, ordayu halinada erisha. Ham ortliq degani sog'liq
һәм икенчесе яшәргә булган мәхәббәте. Кеше күпме генә олыгайса да, кешенең үләсе килми. Кеше күпме генә олыгайса да, һаман ризыгын уйлый, һаман байлыгын уйлый. Һәм газиз кардәшләрем, кеше олыгайса да, кеше картайса да, без беләбез, кешенең дөньяга булган ашкынуы, кешенең мал-мөлкәткә, байлыкка булган ашкынуы бер дә картаярга ашыкмый. Бу хадис Имам Муслим риваятында килә. Шул ук мәгънәдәге бер хадис Мансур Имам Ахмад риваят кыла. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам әйтте: кеше картая ди, адәм баласы олгая ди. Без беләбез, ул олгайгач, аның күп нәрсәсе китә. Яшьлеге дә китә, көче дә китә, саулыгы да китә, кайвакыт моторлыгы да китә, кайвакыт зиһене дә китергә мөмкин, хәтере дә китергә мөмкин. Әмма ләкин ваябқа ма'аху итнатан. Әмма Пәйгамбәрбез әйтте, ике нәрсәсе аның белән кала ди. Һәр вакыт хуббу дунья ва тулул амал. Беренчесе дөньяны ярату, дөньяны сөю, дөнья тормышын сөю. Икенчесе ди һаман киләчәккә өметләнү. Һаман әле мин яшим, әле мин үләргә җыенмыйм дип кайберебезнең бабайларыбыз. Әлбәттә, андый киң күңел белән яшәү ул мөселман өчен кирәк, ләкин мөселман белергә тиеш, күпме генә яшәсәң дә, Аллаһның биргән ризыгында, Аллаһның индергән сулары сиңа дигәнендә һәм Аллаһ башына файдасы килеп җитә. Бер вакыт мәчеткә килгән, мәчет юлыннан ерак булган кызганыч, Аллаһ һидаяткә күндерсен ул бабайны. 80 яшьлек бабай, менә ди хәзрәт, зур проблема бар ди. Бармаган җирем калмаган. Нинди генә түрәләргә, министрларга язган ди. Инде судларга йөреп хәлем бетте ди. Шушы таягы белән йөрим ди. Минем ди туган елымны киметеп язганнар ди. Туган елымны киметеп язганнар ди 2 елга ди. Инде 2 яшькә зуррак бит ди. Насыл тыңлап торган бабай, нәрсәгә кирәксең сиңа? Менә син яшьрәк булып йөрисең. 2 яшькә дигәч, минем дә 2 яшькә зур булсам, беләсеңме, күпме пенсиям арта. Җанага, ул аңа 80 яшь. Ул бүген инде яры яшь кеше булса, менә мин 500 меңлек машинада йөрим, пенсиям артса 600 меңлегендә йөрер идем дип әйтер иде. Юк, җанага. Дөньясын һаман уйлый. Һаман кеше дөньяны кайгырта. Җанага мәчеткә йөреп барса иде. Мәчеткә йөреп барса иде. Мәчеткә йөреп көне-төне йөреп хәзрәт аякларын калмады дип әйтсә иде. Юк, җанага. Суттан сутка йөреп, хат артыннан хат язып, менә кеше шулай картайгачта дөньясын куалый. Җанага шулай кеше дөньясын уйлый, ахирәтне уйлый. Кем кайтасы йортын, үзенең мәңгелек йортын уйлый. Аллаһ Тәгалә каршында пенсия крешкасын күтәрү түгел, кыямәт көнендә баскач. Менә Раббым минем пенсионный крешкам ди. Юк, җәмәгать, бу кеше түгел, бәлки фәрештәләр күтәреп күрсәтерләр аның үзенә. Менә бит бабай синең пенсионный крешкам, менә бит әби синең пенсионный крешкам. Аллаһ Тәгалә сиңа күпме гомер бирде. Шул гомереңне зыяга үткәреп, дөнья бу гомереңдә бер сәҗдә кылмадың, гомереңдә бер җомгага килеп, бер намаз укымадың, гомереңдә бер садака бирмәдең, бер дуа кылмадың дип, ул пенсионный книжканы без түгел, әле безгә күрсәтергә мөмкинләр. Һәм ул безнең өчен хәсрәт булып кайтырга мөмкин. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһның әмере, без бу дөньяда яшибез. Без бу дөньяны ахирәтнең бер чәчүлеге итеп беләбез, сөябез, әмма ләкин һәрбер көн ул изгелек кылырга бер сәбәп. Шушы сәбәп үтәлсә, ул файда, үтәлмәсә ул зыян, без анысын да онытмыйбыз. Ибн Умар радиллаһу анһу әйтте, Умар ибн Хаттабның улы әйтте: "Иза амсайта фала тантазир ас-сабах." Әгәр исән-сау кичкә ирешсәң, иртәне көтмә диде. "Ва иза асбахта фала тантазир al-masa." Әгәр дә исән-сау йокыңнан уянсаң, бүген кичкә ирешәм дип уйлама диде. "Ва худ мин
сихатика лисақамик ва мин хаятика лимаутик. Саулығыңнан ал ауруың үшін, ғұмырыңнан ал өлімің үшін дейді. Яғни нәрсе деген сөз, әгер де бүгін кешке ерештім екен, бүгін кеш білән оқып ятасы намазыңны, соңғы намазын етіп оқыр. Бүгін қыласы тәубәңді ертеге қалдырма, кешке ерештен ертені күтме дейді. Ертеге ерештен кешні күтме дейді. Саулығың болса, ауруың үшін ал дейді. Яғни бүгін саулығыңны қолданып қал, ауруың вақытында жеңіл болыр. Бүгін өмірің болса қолданып қал, өлім вақытында өлімнен соң жеңіл болар деген мағынада айтты. Азиз қардаштарым, Аллах Тағала әрбір кішінің табиғатына, аның көңіліне салған қиырсыздық деген өмір, салған ашқыну, ұмтылу деген нәрсе. Ләкин жаңағы не қызғаныш біздің шушы ұмтылуларымыз, біздің шушы қиырсыздық нәрсеге де болса ашқынуларымыз хақиқатқа түгел ешкіна, ахиратқа түгел ешкіна, әміна шушы дүния білен шекләне. Әйе жаңағы дүния болғаш біздің үшін болсын ең яқшысы, ахирет болғаш бұл бет ирақ, оның бара бізге қойсыз. Әйе жаңағы көплер шушындай принцип білен, шушындай қағида білен, көп мұсылман қардаштарым шулай яшайды. Әгер де ана недейдір ескі қабат елінде башласа, олайда хазірет мені мұнысы да жетеді, мен шушыны тыныштығына ішіліп, шулай әкіреккені намазымды қыштырып, дұғаларымды қылыштырып яшармындай. Ләкин жаңағы әгер де отырып берген отына қарасам, аның фатирына кіріп қарасам, мені шулай жетеді, бұл дүнияда яшармын, ахирет дегеш мұнысы да жетеді. Шуанға жаңағы сүйікті пейғамбарымыз Аллах Тағала бізге берген шушы күш, яшілік болсынмы, саулық болсынмы, мал-мүлкет болсынмы, ғилім, ақыл, хикмет болсынмы, шушы бүтін Аллах берген күштерімізді шекерге, меш башында ятарға демеді, ашқыныңыз, ішләңіз, тұрышыңыз деді. Әммәләкин жаңағы отырышу, бұл ашқыну бітер дүния майданшығында түгел, ахиретнің шексіз майданында боларға тиіс. Пейғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтты сахих хадисте: "Әл-джаннату миату даража." Жәннат 100 дәрежеден тұрады. Жәннат біреуінен түгел. Ол 100 дәрежеден тұрады. Ма бәйна кулли даражатайни кама бәйна ас-самаи вал-арди. Шушы 100 дәрежеден iki жәннәтнең арасын алсам дейді. Iki жәннәтнең арасын алсам дейді, ол күк білән жер арасы кебек дейді. Күк білән жер арасы дейді. Шушы 100 жәннәтнең ikisinin arası ғана дейді. Бик зур. Вал фирдаусу а'лал жанна. Һәм фирдаус жәннәте ол жәннәтләрнең дә иң өстене ва аусатуха дейді. Ва фауқаху аршур рахман. Шушы фирдаус жәннәтенең түбәсе дейді. Мына әшетнең бар түбәсе. Бар үйлеріміздің түбәсе. Бар біз яшәгән җирнең түбәсе. Ол енді тропосфера булармы, стратосфера башкасымы, озоновый слой булармы, мына шушы безнең күбебез. Һәм бар жәннәтнең түбәсе. Жәннәтнең түбәсе Рахманның гаршы диде. Аллаһ Тәгаләнең гаршы диде. Ва минха ятафаджару анһарул җаннат. Һәм менә шуннан диде. Шушы фирдаус жәннәтләреннән алып чыга җәннәт елгалары диде. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. Әгәр Аллаһтан кулыгызны күтәрепме, сәҗдәгә төшепме, җәннәт сорарга булсагыз, фирдаус җәннәтен сорагыз диде. Гадием түгел. Миңа шунда Раббым астагы бер җәннәтне булса да биринде дип түгел. Иң үстәгесе Аллаһка иң якын һәм иң Аллаһның гаршы астында булганын сорагыз дип Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам безгә ашкынырга кушты. Омтылырга кушты. Хирыслык белән яшәргә кушты. Миңа җәннәтнең кайсысы да бара дип түгел. Юк, миңа фирдаус җәннәте кирәк дип шул
üzerinin sağlıklarında, yaşlıklarında, baylıklarında, ömürlerinde şu yolda kızganmadılar. Biz de aşkınamız. Biz de kızganmıyoruz. Ama biz bayram aşkınamız. Allah'ın cennet başkalarına mı? Allah Teala'nın ilçisi eyken Firdevs cennetine mi? Yok cemaat. Biz aşkınamız bu dünyaya. Hem dünyanın da bizge işkinesi var mı? Sorusu gerek. Ey cemaat bugün yaşlar aşkınalar. Alarga şimdi yok da iPhone gerek. Lakin iPhone alıp indi buldu tınışlar. İndi namazda başına girmesin indi o iPhone. Tınışkına namaz okuyor. Yok. 5. iPhone duyup çıkarganlar. Hazır 5. iPhone başkanamız. Yara başkanında aşkındı aldı. Buldu tınışlar rahatlar namaz okuyor. İbadet kılıyor. İndidir. Eski kalbim istep hazır çıkarganlar. Ansaybedirek eken siliginde. Şuaydır şuna başkanamız. Ey cemaat kimdir telefon bulduğunda, kimdir Allah'ın rahmeti edebiyatından inamartığa kişi kuvandı. Sonundan cemaat Hyundai'dan Toyota'ga, Toyota'dan Volvo'ga, Volvo'dan Sımkırşı'nın Mercedes'i kızıktıra başladı. Şuaydı cemaat Sotka'dan 200'ga pişirge gerek, 200'dan sinirse 300'sı bulur indi. Cemaat bizge şu dünyadaki ilahlerini her daim yasaktırarlar. Şu an buna birisinden artık ikincisi şıkır, lakin cemaat, buna şuşlar birisinden ikincisine geçip, bir telefondan ikinci telefonla, bir maşinadan ikinci maşina atlanır, kimdir bir kadından ikinci kadınla geçip geliş olay, lakin sonunda derse bulursun cemaat. Ondan dersesin, onlarsın, Tekafur suresinin 2. ayeti cemaat. Hatta zurtumul maqabir. Hatta kabrga kirgan cemaat. Alhaakumut takafur. Mavutdasiz ubaytu bilendi. Mavutdasiz dünya bilendi. Hem sizning şuşu dünyanın kuvvetiz, dünya ardından şavuvuz devam etdi. Hatta zurtumul maqabir. 200'ga barıp yetişti. 300'ga da barıp iPhone 5 istoyda tugul. Kabrga kirgan devam etdi. Hatta zurtumul maqabir. Şu an buna cemaat bir galip yanına gelip mana falan kişi var idi. Bir bu işledi, bir bu tırıştı. Ömrü boyuna mana şunun kadar boylık şidi deyip aytganlar. Biz de yaratamiz sizlarga. Mana onda Khodorkovskiyning falan milliard chiqqan ekan. Abramovichning mana falan milliard bo'lgan ekan. Deripaskiyning shunun kadar bo'lgan ekan deb sizlarga yaratamiz. Lakin janobat bu galipga da shulay aytgach, mana falan shunun kadar umrida o'sha yig'an ekan degach, bu so'rov bergan. Avval umri bo'yina shu boylig'idan sadaqa bergan necha kun yig'an. Necha kun yig'an bo'ldi shu boylig'ini sadaqa berib, izg'ilik qilib, necha kun yig'an deydi u millionlar yanında. Shundan so'ng yo'q bo'ldi kunlar yig'magan deganlar. Shundan so'ng aytgan, demak, u umri bo'yina bir narsa tashiga olmagan. Narsa keraksin bu o'xsha. Narsa keraksin bu boylik. Bugün sen 10 ming ishlaysan, ertaga 20, bir sekundga 30, lekin so'rov niçin? Niçin islom dini xayrchi bo'lib yashashmoqda? Islom dini butunigiz masjidga kirib to'lig'izda, butunigiz ana shunda bosh ko'tarmay ishga yurmaysiz, xayrchi bo'lamiz, faqir bo'lamiz deydi. Yo'q. Lekin janobat kishi kasb ekan, mol jiyan, lekin u o'zini so'rov bergan ishni ради чего? Деньги ради денег. Akşam olsun şimdi yiyeceğim. Bugün yakşamına maşinama binip oturdum da hem irtege tağın da yakşamın turunda oynarım şimdi yiyeceğim. Mandıy Müslüman güvenlikte çürüde diyişti. Mandıy güvenlikte Müslüman çürüde diyişti. Akşam mal için olurdu diyişti. Bir vakitte de İslam dininde İslam dini fakirlikte şapırmadı. Ama lakin İslam dininde bir vakitte da bayılıp uz maksat bulmadı. Samat sev bulmadı bir vakitte de. O her vakit izgilik kılırına sebep oldu. Mal gerek ailende pararga. Mal gerek etiyeliğinde pararga. Mal gerek hacına pararga. Mal
Agar da yo'q, oltin tog'ni olasan, lekin bir sharti bor, 2 kundan bizga kelib qaytarasan. Balchiqni olsam, bu sima gulga qola desalar, aql egasi o'ylardi. To'xtalib 2 kun quchoqlab o'tiram da oltinni. Baribir berib jibaraman. Balchiqni olsam, menga qola. Bu balchiqda men aybir o'stiribman. Bu balchiqda men kunimni ko'ribman, rizqimni izlabman deb oltin tog'ni shekka qo'yib, aql egasi balchiqni saqlab oladi. Lekin jamoat, mana biz har qaysimiz aql, zehn egalari 3 kunlik dunyoning oltinini tug'ib, to'frog'ini oldanib, oxiratning mangilik oltin tog'larini boshlaymiz. Bu dunyoda oltin yo'q. Oxiratda oltin. Bu dunyoda boylik yo'q. Oxiratda butun boylik. Bu dunyoda bir to'froqda bizga vaqtli shag'ana. Biz shunga oldanib, bizning oxiratimizni kirib chiqaramiz. Mangilik cennet, mangilik oltinlardan boshlanadi. Aziz kardeşlerim, niçin bu dünya ahiret bilen çalışa alsın? Aramız cennet bakşaları 100 derece idi. Her derecesi bilen çok parası. Aramız Sahih Müslim'dekiler, bu hadis bir neçe rivayettekiler, hem bu hadisinin kaydı rivayetlerini sizde okup gitken var. Cennetke ilk sonunda kiretilen kişinin haletin intiba. Allah bana intibaylıklar bilen kıda. Allah Teala'nın için sayıda bana haber keldi. Cennetke ilk sonundan kiretilen kişi kalında. Cenab-ı bu kişi cennette ilk tüben derecede kişi. Çünkü bu bizim tırnakları şirinde cehennemde yangan, gazabın kurgen, hukuk kurgen Cenab-ı şundan sonra Allah onun günahlarını geçirip sevgili Peygamberimize ne olur? Cehennemden çıktı değil. Cehennem bir hadiste ile bu cehennemden şuşup çıktı değil, yanıp giyildi. İkincisinde ile o kişi kalbinden çıktı, abına değil. Hatta hemen tutup anı elektirip aldı değil. Hem bu şu cehennemden çıkanına siyinip kuvanıp değil. Allah Teala'ya şükür etti değil. Tebârekellezî neccâni min. Allah Teala bütün makta şükürlerin ana bilsin. Ol meni sin cehennemden kurtardı diye aytırdı şu vakit. Şu kadar siyinirdi, şu kadar kuvanırdı, şu gazaptan qutulğanğa. Ama bir narsa kerak mi budan? Şundan sonra aytırdı. لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. Şundan sonra aytırdı. Allah Teala Rabbim mena budan bir kimge de girmegen baylıkını verdi. Budan bir kimge de yokman dedi. Minden de baxtli kişi yok dedi. Qarabız. Cemaat, ondan da baxtli kişi olmaz. Bu uylar şu cehennemden qutulğaç, bundan da zor baxt yok ham, bundan da boy, bundan da Allah Teala başında dereceli mahluk yoktur deb o'ylab. Şundan so'ng faturfa'u lahu shajara. Şundan so'ng Allah onun başında bir ağaçlık qo'yardi. O ağaç şu kadar matur, şu kadar ko'rkam bo'lardi. Cennet bahçesindeki bir ağaç, o şuşunu ko'rgach aytirdi: "Ya Rabbim, adnini min hadhihi ash-shajara, fala astadilla bi dhilliha." Ya Rabbim, meni şuşu ağaç yanlarına çiberedi. Şuşu ağaçın ostundagina biraz ko'lagasindagina o'tirib edim. Va ashraba min ma'iha. Şuşu ağaçlarındagi sulardan içerim ya Rabbim deb Allah Teala'dan şuşu ağaç yanına kelerge sorardı. Şundan sonra Allah Teala aytırdı: "Ya Adem, la'alli inna a'taytuka in a'taytukaha sa'altani ghayraha." Men sana bunu versem, sen mendan ödəneyi soramazsın dedi. Elbette yok cemaat. İşin bu yamağa cehennemden çıktığına bir narsa gerek miydi? Lakin ağaçını ko'rgach, ağaçның ko'lagasi ostidan birasi keldi. Onun sularından içesi gitti. Şundan sonra Allah Teala soradı: "Men sana bu ağaç yanına getirip, onun ko'lagasi yanında o'tirtsam, onun sularından içirsem, sen bedende mendan ödəneyi soramazsın dedi. Şundan sonra
so'ng bu banda aytdi, yo'q Robbim, la ya Rob, yo'q, ishingni sendan ko'taraymi so'rayim deb Alloh taolaga va'dalar beradi. Ya Robbim, bundan bir narsa so'rayman, kerak bundan bir shuni muhabbet qiling. Ham Alloh taola payg'ambarimiz aytdi, va robbuhu ya'diruhu. Lekin Robbisi ana huzur topdi. Ya'ni Robbisi ana oqladi de, shukr biladi. Alloh taola bildi. Shu og'achning tubida o'tirib, oning rohatini ko'rgandan so'ng, oning dog'ida rohat ko'rasi keladi. Ham oning qarshimda u tuzalmaslik, sabr etolmaslik ne'matlar juda cho'kra payg'ambarimiz aytdi, Robbisi ana oqladi de. Ana atrofdagi topdi, shu vaqtlarni, devonlarini de, shanaqa qaramiz. Alloh taola o'zining bandasiga huzurlik topadi. Ularni atrofda etib, atrofdagi topadi. Biz bir vaqt kishi qardoshimizga topolmaymiz. Alloh taola topadi. Chunki ularning bilan tuzalmayishib, sabr etolmayishib. Shundan so'ng Alloh taola ana shu og'ach yanına yo'qlaydi. Ham ularning qo'liga asosida kirib, ana ostidan chiqqan suvlarni ichadi. Shundan so'ng Alloh taolaning boshida tog'ni bir boshqacha. O ağaçның матурлыгы, o ağaçның nuru, bu ağaçlardan kaplay. Şundan so'ng uni tezroq shu ağaç yanına borasi keladi. Shundan so'ng olaydi, ya Rabbim, buni ta qachondir va'dalar bergan edi, narsalar aytgan edi, shu ağaç bo'lsa shiddat degan edi, bir narsa so'rab degan edi. Uni ko'rgach butunay bir unutdi. Shundan so'ng aytdi, ya Rob, payg'ambarimiz aytdi, shundan so'ng duo qildi, ya Rob, adnini min hadihi, meni bu ağaçga yaqinaydi. Men ana qo'liga asosdan kirar edim. Men shu ağaçdan chiqqan suv, oqtibidan chiqqan suvlardan beshar edim. Hammadan so'ng sendan butun bir yerda so'ramas edim deb aytadi. Shundan so'ng Alloh taolo aytdi, ya ibn Adam, alam tuwahidni an la tas'alani ghayraha. Sen menga va'da etmadingmi? Sen menga bundan tegi ağaçga kirsan, bundan bir narsada so'rayman deb men bilan kelishmadingmi? Menga va'da bermadingmi? Shundan so'ng bu kishi albatta yo'q deb ayta olmaydi. Bala, ey Robbim, albatta, ya Robbi, hadihi la as'aluka ghayraha. Ya Robbim, o'zi tegi ağaçni ko'radi. O'zi hamon shu ağaçga qaraydi. Shundan so'ng aytadi, ey Robbim, lekin bu ağaçni bersam bundan bir narsa so'rayman. Mana shu ağaçlarga kirdi. Bundan bir narsa sendan so'rayman deydi. Va robbuhu ya'diruhu deydi. Ham Robbisi uni deydi, amal huzur topdi deydi. Chunki Alloh biladi, uning qarshida tuzalmaslik, kishi sabr etolmaslik narsani yurib turadi. Ham bu ağaç yanına getirdi deydi. Shundan so'ng bo'ldi shu ikkinchi ağaç yanına kirib, shuning bo'lagasi ostida o'tirganda, albatta boshqa jahannamda edi, shulay. Onun suların içkende, onun kulağına cennet bohçasındaki kişilerin doğuşları girişti. Nişiganda kişiler cennette, bu bir tane cennette tüpür, bu bir tane işittiğinde bile. Onun kulağına doğuşlar var, elbette kulağına sabır edelim. Elbette kulağına tüze almayın. Şundan so'ng o dua kıldı, ey Rabbi, edkhilniha. Kirdingmi meni jannatga? Kirdingmi meni Robbim shu jannatga? Shundan so'ng Alloh taolo shu odam bolasin jannat bog'chalariga kirdi. Ham shu jannat bog'chalariga kirgach, Alloh taolo aytdi, sen bandam, qarabsiz. G'alablar Robbisi Alloh eng tuban darajadagi qunog'i, eng gunohli tavhid ahli, eng gunohli amma tavhid ahli musulmonga Alloh taolo aytdi, sen mendan rizo bo'lursinmikan agarda men sen yashagan dunyo qadar ne'mat bersam, ham tog'in bir dunyo qadar bersam. Biz dunyoda yashaymiz. Mana shu dunyo uchun o'zimizning dinimizni sotamiz, imonimizni sotamiz. Alloh saqlasin, otamizni, onamizni biz kishilar sotamiz. Gunohga sho'ramiz, kufrlikka sho'ramiz. Alloh saqlasin. Alloh taolo mana shu butun dunyo qadar
Mindan reza bo'lsin degan. Qaramiz, Alloh taolo nechun qonog'ini qarshiladi. Shundan so'ng ikkinchi bir rivoyatda kelar, shu hadisda ikkinchi bir rivoyatda kelar, tag'in 10 dunyo qadar bersan degan. 10 dunyo qadar musulmon birga ne'mat sifatlar bersan reza bo'lsin deydi. Shundan so'ng payg'ambarimiz aytdilar, u kishi aytdi deydi: "Ya Robbi, atastahzi'u minni wa anta robbul alamin." Ey Rabbim, sen bitti, niye sen beni masum edersin? Niye sen benden gülersin deydi. Sen bit halemler Rabbisi deydi. Sen benden gülerge geçti deydi. Bana şu sözünü aytgach, Peygamberimiz qilib jibiradi. Ham Ibn Mas'ud şu hadisini rivoyat qilish aytadi. Peygamberimiz şu kadar keng etib qilib jibirdi, hatto amin qirdagi tishlari ochildi deydi. Bana şu sözlerini aytgach, ham Allah Teala şu vaqtda aytadi. Allah Teala şu vaqtda aytadi: "İnni la astahzi'u mink, walakinni ala ma asha'u qadir." Men sendan kulmayman, lekin men ne tilasam shuni beraman. Ne tilasam, ko'pmi tilasam, men shuni qilib beraman. Mana bu jamoat bu hadis bir necha rivoyatda keladi. Bu rivoyatlarning har qaysisida indidir qonun istamalari bor, lekin jamoat sahih bo'lgan shu qaysi rivoyat bo'lmasin biz ko'ramiz. Jannatda eng tuban darajadagi Allohning qonog'ina da bir tugul 2 dunyo qadar ne'mat beriladi. 10 dunyo qadar ne'mat beriladi. Mana shu ne'matlarni nishib biz boshlab shu dunyoning oz bitar bo'lna foydalana olamiz. Ya Rabbim, dunyo deb oxiratni unutuvdan saqla. Ya Rabbim, dunyoni oxiratdan ustun ko'ruvdan saqla. Ya Rabbim, mol boylik deb dunyomizni buzib, oxiratdagi yurtimizni sharridan saqla. Ya Rabbim, dunyoda qo'shining oxirat chashirligi bo'lgan anglab, umr bo'yiga izgilik chashirga, oxiratda topli jimishlarni yig'ishlarni nasib ayla. Dunyo bu xalq dinimizdan yiroqayamiz. Dunyo quvamiz. G'oyla deymiz, lekin shu g'oylalarimizni da ko'rga vaqt topolmaymiz. Bolalarimiz deb chog'amiz, shu bolalarimiz qilolmaylar. O'zlarining aytganlarini ko'pmi qardoshlarimizni dunyo uchun ranjitamiz, ko'pmi qardoshlarimizni xoqina so'zamiz, dunyomizni orttiramiz deb ko'pmi izgi amallarni ko'rga, eshitirga, ularni qilarga shoyimiz, vaqtimiz, mumkinchiligimiz yo'q. Chunki dunyo quvamiz. Aziz jamoat, Alloh subhanahu va taolaning bizga bergan shu dunyosi, Allohning bizga bergan shu umrimiz, qo'limizda, kisamizda, uyimizda bo'lgan hurmat ne'matlarimiz butunisida oxiratning shashiligi bo'lib turadi. Biz uni shashamiz. Oxiratda onun ummashini chigamiz. Shunga ko'ra jamoat, Robbim Alloh bizga aziz qardoshlarimiz kun-tun izg'ilik qilamiz. Alhamdulillah, Alloh taolo bizga ruhimizga ko'pmi izgiliklar sharoit qo'yadi. Ko'pmi bizga g'amal, ibodat qilirga, Alloh qo'shida oxiratdagi darajamizni orttirishga mumkinchiliklar beradi. Aziz qardoshlarim, albatta kimdir o'sha Alloh bergan eshiklardan kirar, kimdir bu eshiklarni bugun ko'rga tashlab topishni yo'lini yo'q. Ey jamoat, mana isha yo'q, mashin salobimiz. Alhamdulillah, ko'p shahardoshlarimizni tirishliklari kirdi. Alhamdulillah, biz duo qilamiz. Har qaysimizni duo qilishimiz shu masjidlarni turg'izuvchilarga, kimdir Allohga shukr, ko'p etib beradi. Kimdir biroz azrak, kimdir butunlay asar, lekin jamoat har kim ichidan kelgancha beradi, tirishar. Lekin jamoat qizg'anish ko'pchilik, hatto xavotirlanib ummat ishlardan betaraf bo'lib yashab davom etadi. Allohning masjid solarga vaqtlari yo'q. Allohning izgilik qilarga vaqtlari yo'q jamoat. Mana biz endi ko'p fikrlashdik, oralashdik. Bugungi kunda alhamdulillah masjidning mana o'z imomı bor, o'z mahallasi bor, lekin mana shu butun
finans kişiler, bütün stroy kişilerin güzel meşgul olup vardı. Şuna göre bugün biz hukukuna fikirleştikte inşallah Kurban Bayramı'na kıyman işler bitiririz. Kıyma bitti. Kıymalarının demirden yasatanları, bu yılda bağanaları yılda kapkalar yasaldı. Hazır bizim kaldı. Demirden kapkalarını yasab. İnşallah Kurban Bayramı'na niyetli bizim alarını da koyup bitirip Allah'a şükür basışının negizleri sağlandı. Благоустройство'da nişe hukme beton kırıp Allah'a şükür bugün стоянкалар olsun, neler olsun, maşina koyasılığında kırı, traktor, bütün üstüne beton salındı, основание negizleri salındı. Lakin cemaat ben bugün sizin karşınızdayken imam olarak biz kışka 33'ünü toplatamız. Birinçiden bizim bir akçamız kalmadı. İkinciden biz Allah'a şükür yozga taktık hazır ejetke şundur. Bizim bugün şunun için beton bağına 500 bin akça veresimiz var. Cemaat ben bu kişinin yüzüne karara yalan, o invalidlik kalasını da yeri bizim şehrimizde. Allah bizim bilen birge namazda durmayasın. Şu kadar anlatıp bakılan, o bizge 50 bu betonla güle gitti. Yani yıl sayın geri beton. Hem cemaat 500 bin beton alırız. Bu haştırlarsa bir bağlı ve şu an göre cemaat bugün biraz şöyle sağlığın yuvaltan kişiler yanıp düşüp hadi meşgul yolun takmanındır belki lakin kumulundaki imanı koşup cemaat biraz şöyle biz bu kişiler karşında ecetler. Şu an buralarının töresimiz var. Hazır bizim yılda iş hakkı boyunca 200 binden artık ecetimiz. Onlarga bizim töresimiz var. Şu an göre cemaat biz tutalağız yazlarına. Eğer de Allah Teala'nın rahmeti bile kişiler bilseler, kişiden bilgen şey bilseler, onların biz ezir dinine cevap verirken, bayan kimde bizim bütün buhalteri var. Allah'a şükür, bizimizden düzüşçüler, bizimizden spesyalistler bulmuş, biz her bir eybirini sanıyız. Bayan işim orzan olarına bular bütünüsü tertip, lakin cemaat, bizimizden birlikte uzak meşgullik imamı olarak, burası basışlar şiirler, burası bizim Britkalar bu var. Biz şimdi şu an hazır kışta hazırlanıyoruz. Bizimizge gerek bizim düş. Çünkü bir barıp sıraman kişide uzak meşgul dışında gerekli barıp sıraman. Şu an görebileminde cemaat büyük göre Müslümanlarımızın bir tarafların görebilir cemaat. Çünkü bu Allah yoktur. Bay vakı kıymanı düzüp kırına iski kıymanı olarak koyup şunu da koyup ansına da bir akşam böyle şapırağa değiştirdi. Bir günlük düzüşler etti. Hazır bizim Kuşidalı kardeşliği. Şimdi biz onu böyle işletiriz. Onlar arası gelip iştirir. Olay bunu biteceğim. Bu anlarına gerek mi? Düğün ağına gerek mi? O Hazreti Nekine gerek mi? Şu an buraya cemaat. Onda hakkın üzerine beğenirsin. Min üzerine birden beğenir. Allah Teala geçirsin, yine affı etsin. Peki bulaytırım cemaat. Biz şuşunday şehir, şuşunday ümmet, bundan bilgen artık kişi oturar. Manday salgın paraşıdan bizim Allah yollarını sağlıyor. Şu an göre cemaat, elbette de bütün meşgulün tarihinin aydalar, şalgıda da, ozanda da, her birisinin ortunda yanıp giyip duran kişilerin insanlarının meşgulesi. Bir payda da havadan düşmeyin. Ben şu an göre özümüz tırışırga, özümüz bu işlerine değiş. Hem inşallah, bugün bizim Şura yılışığı var uzaklaştıran min taqdimida min 1 oktyabrdan biz bizning bu ishlarimizda endi inshaalloh qish yilida shu yilda masjidlarni asrashlar bo'lmay eshik oldida biz jinozaxona masalasini kirishimiz inshaalloh 1 oktyabrdan chunki qish kuni ishlab bo'lar bizning binosi bor endi ko'p allanechta variantlar bilan endi bahoslashib bitdik shu bilan biz qaytib yo'qolgan o'zak masjidga şu zo'r garajning ortidan bulaşaq, unda ko'rinmayashakda unda bulaşaq bizning qardoshlarimizni inshaalloh Alloh taolaga gunohdan ozodlantirgan bulaşaq. Biz unda vafot bo'lgan qardoshlarimizni yuvib, oppoq kiyimlarga kirib, jinozalarni o'qib, Alloh taolaga gunohdan ozodlashamiz. Onun da rasulullari ko'p, mana hozir proyekt ishlatamiz, bularga bütün maydonlari bilan inshaalloh tilagan kishilarga biz biz bir kunni resimlerini ko'rsatib, prezentatsiya deb ataladi. İnşallah
nindi binolar, nindi bölmeler bolar, bütünüsini sizga ko'rsatarmiz. Lekin biz mana shu ishni endi hozir tutunirga tiyishmiz. Qorga qadar yo'llarini soldirib, chunki u ayrim yo'llar bilan bo'lashib, tashvishi bo'lgan yurmayashadi. Ayrim yo'llarini soldirib, kira turgan yerlarni tishdagi ishlarni biz hayosatga keltirishga tiyishmiz. Shunga ko'ra jamoat inshaalloh endi Alloh taolaning rahmati bilan xayrli saatlar olib, izgi niyat bilan shu ishga tutunirga Allohga shukr bilan kelib, endi boboylarimiz aytadi, Hazratimiz ta'sir ko'p moqsha bergan, lekin endi jamoat aligida boyaga shu boboylar aligida bo'lmaydi. Har birimiz bu ishda qatnashishga, izgilik qilishda ishimizdan kelgancha keltirga tiyishimiz. Rabbim Alloh bizga bergan Alloh taolaning umrlarimizni izgi amalda o'tkazishga, oxiratda bo'lgan yurtlarimizni tuzishga, oxiratda bo'lgan boqshalarimizni tuzatirga Rabbim Alloh bizga yordam bersin. Barakallohu lana va lakum fil Qur'anil azim va nafa'ana bihi va dhikril hakim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Aziz qardoshlarım, ikkigidan yildan bizning 22-sentyabr ertagadan so'ng yakshanba kuni shaharimizda zo'r bir sharoitda bu endi cross natsiya deb ataladi. 20 ming kishi deb aytdilar menga, durust eshitsam Qur'onda yugurishlar edi. Mana bu salomat turmush ravishi turumda bir shunday holatlarning birgaligini ko'rsatadigan bir shora. Shunga ko'ra men endi so'rab edim, bizning Allohga shukr oramizda sportsmenlardir. Sportsmen bo'lуда shaqtirga mana shunda borib, bu endi holat ijod yurdi. Mana shuni qarshimda soat 11 ga qolib sheylar, ham shunda endi kishi o'zi sayli, kimdir 5 chaqirimga yuguradi, kimdir 5 chaqirimga yuguradi, kimdir vaqtga yuguradi, bo'lay bilan yuguradi. Mana shunga ko'ra men imon bo'laram, siz shu shahar kishilari, men endi sizni de har qaysimizni chaqiraman, kim endi qatnashalar, chunki jamoat soqolli va tayyor kishilarni qolib tanlab qo'ygan. Yovliqli nelarni boyagi Shishnyada, Dag'istonda Alloh saqlasin narsadir shoqlag'a ishlarni Alloh soqolli kishi ko'rsatirgan, yovliqli kishi ko'rsatirgan. Mana jamoat shunda da bizning masjidlarga ko'rinsinlar, alhamdulillah. Ko'rinsinlar, kirsinlar, biz alhamdulillah sport bilan shug'ullanamiz. Biz sog' salomat, chunki biz salomatlikka chaqirmasak kim chaqiradi? Dinimiz ishil qoldirdi da, narkotik boshqasini da tiyashmay turib, holat ijod qildi, boshida soat 11 da yakshanba kuni ham ikkinchisiga Minskga murojaat etdik. Biz Xabarovsk yo'nalishida suv-bosuvlar Amurskiy oblastida shulay bir kishilar bir narsasiz qoldilar. Shunga ko'ra shaharimizda ularga yordam bo'lar xayrlar jiyalar. Shunga ko'ra shu kunlarda men sizga murojaat etdim. Kimlarning uyida yolda qanday yurgan bo'larmi, adiyal bo'larmi, pastelli komplekt bo'larmi, yoki bir kiyim kurtka bo'larmi, ne bo'larmi, jamoat resim aytganda foydali shkafimizni ochib qaraymiz. Yillar bo'yi kiyilmagan, men aytdim, qo'lga olib kerak bo'lmaysiz. Degan bir qo'yda kiyilgan kishini olamiz deb kerakmi? Lekin yaxshi holda bo'lgan, kiyilmagan ko'pmi kiyimlar tirashlarda alla boshlanib sima bo'lib ketganlarida pastelli komplekt bosh qismidan olmagan yo'lda mana Alloh rizo bo'lishi shunday yordam bo'lar sheylar masjidga unda keltiramiz. Biz endi boboylarni so'radik, olib qoldirlarida bir yasarmiz inshaalloh. Bir 3-4 kun shuni yeyib biz ularni yetib topshiramiz. Hamda butun shaharda bu ketishagida shu xabarimizni qaradi. Shunga ko'ra jamoat fojiva bir kundan imituga birimizning da garantiya yo'q, qamish chiqmas degan so'zlar yo'q. Shunga ko'ra biz qoyilga hasratga tushgan kishilarni oldiraga turish tugul, ozgina bo'lsa da yordamimizni berib, Alloh taolo qabul etsin. Innallohu va malaikatahu yusalluna alan nabiy, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Allohumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammad kama sallaita
زغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين وأذل الشرك